Kada govorimo o piscima koji nisu stvarali na maternjem jeziku, možemo se prisjetiti one legendarne rečenice Vladimira Nabokova. Ja sam američki pisac, rođen u Rusiji, školovan u Engleskoj, gde sam studirao francusku književnost pre nego što sam 15 godina proveo u Nemačkoj. Agota Krištof, spisateljica mađarskog porekla, čije ime podsjeća na Agatu Kristi, izbegla je iz Mađarske 1956. godine prilikom pobune protiv sovjetske vlasti. Ova fenomenalna književnica počela je da studira francusku književnost u Švajcarskoj, u Neuchatelu, i počela je da piše na tom jeziku. Delo koje pred nama predstavlja apsolutni raritet svetske književnosti. U pitanju je roman koji je ispripovedan iz prvog lica, ali množine. Gotovo sve priče koje znamo teku iz prvog ili iz trećeg lica, a ova iz prvog lica množine, jer priču pričaju blizanci. Njeno delo, roman Velika svetska, najbolje je što je ova spisateljica dala. Ovaj roman ima 2 nastavka, ali oni nisu u rangu ovog dela. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je ovaj roman sličan tonu koji preovladava u delima pisaca koji obrađuju sirov, svakidašnji, problematičan, traumatičan život. Radnja se odvija za vreme Drugog svetskog rata u jednom malom mestu gde su 2 klinca sklonjena da ne bi gledali strahote. Oni se trude da postignu sve što mogu da bi se uklopili u tokove života koji su pred njima, bave se nekim surovim treninzima, pokušavaju da postignu sve što mogu da bi sa sebe skinuli teret koji je pred njima, jer su uslovi u ratu jezivi, a sve događaje koji se odigravaju beleže u jednu svesku, u veliku svesku.